Edani sinareng sami kecunduk sareng titia gede arnawe ring acara Orti Mahaprabha ring rainane mangkin Wraspati Wuku Wariga Pinanggal Kutus Desember kalih tali kalih likur. Titiang jagi nyarangin idedani pamiase sinareng sami kirang langkung 3 menit. Mungguin Orti Sani Mamurde Pertenunan Arta Dharma. Pertenunan Arta Dharma Magenaring Desa Sinabon, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pada kapining pertenunan sani lianan, pertenunan Arta Dharma ngarianin kain sani becik lan kualitas sani dahat luwih. Sane kekaryanin ring pertenunan Arta Dharma inggih punika busana adat Bali lanang istri, kepet, kemeja, miwah tas istri. Akeh kain sane kekaryaning irike minekadi endek alam, endek metris, taler sane kedadosang produk unggulan inggih punika songket alam miwah songket sutra. Ajen kain miwah produk sane lianan sane keadol irike wit saking 350 ngantos 10 juta rupiah. Inggih semeton sinareng sami wanda sapunika Orti sane jagi keaturan titiang ring rainane mangkin. Titiang gede arnawa pinaka pengenter acara jagi ngelungsur mapami. Manawi wenten iwang titiang sajeroning titiang aturang acara ring rainane mangkin, titiang nunas gengrene sinang pura. Titiang sinab antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.